The Khasi Students' Union, Malki Circle, had felicitated students for their success in the recent SSLC and HSSLC examinations 2021. The gathering saw the presence of the MDC of Malki Latjumkra, Fantin J. Lakadong, KSU Central Body General Secretary Donald V. Thaba, Secretary Malki Locality M. Badwar, Professor of St. Edmund's College Teddy Kharshandi, KSU members, besides students and parents of awardees. Speaking during the ceremony, Fantin J. Lakadong thanked the Students' Union, who have always supported the cause to protect and uplift each member of the society, especially during challenging times. He also appreciated the students who had successfully secured themselves a position in the recent board examinations of the state. Lakadong expressed his admiration to parents for their sacrifices towards fulfillment of their children's dreams as far as their future is concerned. Ikik pa kibala lagi menkuno menpenhe pesan menpenbet biang ikikun ti jadi por bakidagi puli bakijindan kam joki ikik pa kalau kau pesan ngayro suklo ya pi ikik pa kiblawara ikikun kibagapang kibajanai nama kami masuk bantuan semat kami kepor apa competition kalau beli tough kalau beli baik bantuan semat dan dari kesan untuk pergi pa tunjuk lebih kisahlah dilawan seorang dilawan semat baru ada jing sistem lebih berpisah jauh ke usaha bertiang. The General Secretary of the Khasi Students' Union Central Body, Donald V. Thaba, in his speech appreciated the hard work of students and also the efforts made by members of the KSU to make the award ceremony a success. He went on to say that students should strive to work harder and encourage and inspire the younger ones to not give up, but to secure themselves a better and brighter future. Hard work, he added, would not only bring honor to family, but to the society and nation alike. What is scholarship bagi isi manusia dalam stop berkini menjual merah itu disalah dengan bawah semak yo brum dengan list of bagi dengan SSLC dalam sudah kalau ini pembangunan juga dengan bawah support kami akan cepat award kepada jumlah yang bawah support di samla kadang pun tinggi jumlah nama kalau ini mendukung kalau bagi kuah bantai burung ini bagi dua ini nama berkelalan dengan keluar sudah jadi bila tersistom lawan semua yang kecil lebih apa kalau bagi kuah ada sini untang dengan tanggakan dengan lempung bagi dia yang kena award menerima bayi award ibarat hari bagi anak musim kita musim telah di haba penagih kita nang kursus yang kita enam job atau so jadi job hari jempli berwan sebab kebangun lada bagi isu kepenyagaan akademik award kamu kekerten jempli saudara yang akan list akademik award kebalai kalau kedua kecimut juga ni macam orang kita ini award kalau mana musim kan di happy birthday di giveaway di para sahabat pulih di bawah kubur di sekolah di dalam ini lagi sekolah bagi cerita anak kosong kota lagi ini limba ini kor jadi video di sosial media kadang kita cerita musim lagi balada mana cerita kamu bagi isu baca sendiri kejelah kena buram dan itu jangan karena kita ini kepada hanya kesan kepada gua masuk lomba ini macam orang yang